kunune Dominic Opon. Me mama wu last year 29 December. Ye in March. Ne papa say ya jini dwensi ka 12 million. Tinyo ne betua mabusuya ka. Afensu ye ware ye na awo mandi mi suni mfaso. Enti menene wo hwa na mehu se oye course na mbisa ne se die na course na o se ne papa pe connection aman. Na msi den connection. Asa na connection ne beba so na se wasam no ye pese ye tie ase ye. O se o maami wu last year. Me ba chani. E na be ma no ene ne busuafo ne papa mo be ye ni bi. Me ba chani. E na de na si ye se o be ye ase wa se de. O be ye ase wa se de. Enti omu tua ade yen. 12 million dwan sika dwan 12 million. Tini papa se e dos nyo ne betua mabusuya ka. Be ma ne kan ya na se be ma ne papa. Ba ne papa. Na mo ka se mo gi scan de free be ma ne ho na se be ma ne papa ho na mo gi sika na free. Ba ne be ma ne ho mi kunu no ho. Ne papa na hwe na na. Me ba no oye security wo Kenya ase. Nti wo no aye na adwuma. Enye be ma ne papa na hwe no. Me ba okunu no hwe wa de mfie be sen. Me ba 41. Min na wo the same age. October 6 na msunye. Enti 41 years. Ena ne papa mom na senya wono na ebetua mabusua ka. Me ba jane. Enti na me pese me hu ne mfie ne mfise bia na ne papa na o hye na se ekwan bi so. Enti na mama ibisa no. Enti ne papa senya wono na ebetua mabusua ka na ye den. Me ba jo enu achi na me hu se otuai. Me ba jo na me wo dwom ho ase abusua ne te ho no. Ena me bra pani be frɛ me se me mmra na me kunu mu pese o mu gu mani mas. Ti me ko na papa ne si 12 million ne dozo. Na ko me bra mo se o mu ntwere 7 million. Na wo besu nwan akope busia ba. Already na ma ye aduane abusia ma misika ma ye aduane ama o mu adidi awie. Enti wo kansa na nti me bra be frɛ na msi ne o mu nya nchia na o mu nko. Na mbra mo se minyima no mfinti me hu ye na papa ne de. Wasisu a wabesu nwan ne makuma ba ko se ye ni nguase. Na abusuani yi sika ma papa ne se onfa meboa ne ba ne nti yi nti obedu ho na aka 4 million ne makuma ne giye enti na me se me de be ma akwachiri nti ka me peposia na me de apepa manim ne makuma ne se obeji ama me ena makuma ne gi 4 million firi ne wofa ne ho ena me nso me fire obi na odi 8 million ba na ye de ne ma me daaye na odi bonza nti ye beduru ye no me kunu se wo tua bosia ye ba March April May osi oni chop money o de be ma me chop money so 15 cedis o hia month so a say 15 cedis o ma me 5 million ti e dey o hia ma e 15 cedis na me ye din enti o hia ye ba March April May June na o ba leave e na o ka je me say adwuma ne ye bebie bi wo yamfu nti no woni obi na Africa de ba na o six supervisor position abeda o na bra bi pro to the many me say na me friend no magazine na so ma contact de ma ne mra en wo ko na o say ska wo de beto gas kura we ni bi na me say yi ska de man enti wo si okọ ayika atue na mu na ne papa friend hwe ko 2 weeks eno na start say me hu say o ye course na mbisa na o se ne papa pe connection man ne papa o ye course na o de kwa bontia na say edemo na baby a yete ne so me na maji product aye wanru na ye ware ye okay kwakotena ho no timbisa na o kansa no me hwe na da committee surprise say na ne papa no me kunu ne maame ye labele ni na ne papa firi doma amesu kasagu kasafidie ne ma na ya ne papa firi doma amesu ntu hwe akunu mu na omo bai na sister bi free Asante region ande mi din na mati so di pokuya mi kunu na je ne bag fro shape na papa na ko pen number say o me pe ba man me wari mi kunu na oni yire ese menene nwoi wa se no e na eye connection na de ama wukunu no me ba jan se o me fa ne nkwa abro chira na o me wale no enti ye ka se no wukunu no wo wai me ba jo okumasi ha wa wale anase woda so ne tia anase wa wale foforo me ba jo gaji se me kan duru ho enti enumu na na oyiye course na ba ni ye surprise na wa send ni phone iPhone 14 eni one can surprise background
what's in the phone so? Me bacha around ho na ode ne nam. Oh, okay. Ma Elia ho new site wo mahu. Enti nkomo be na wote e. Odi nkomo so fie wa na nkomo be na ya na wote. Nkomo a metin se bisa ni mre bisa ada na dada won ware. No twa na ni behwe hu ya asem wantimi anka. O say ya asem o. E be ya asem nso. Wantimi anka. Ena obisa no se na wo mema ye muti se obi a wo sa age na onware ye de ni nyina no woka obema de se wo sore no pa ho be sore ni ade ni nyina no woka no ama wote na you phone ya na the speaker na the speaker na ma ye ada na phone or the free speaker kasa na nyeye starting no na ni papa na adwena na ewe ni tirimu na mi kunu no eni because me ni asem bia aha enti o sending ni phone ni wie na opeke ni niam bi koto a me say o se wo kunu no edi nkomo and I tell surprise and I'm some edi nkomo wa ase wo me sa wo ntie o and I wo kunu no so they are two speaker loud speaker enti ne kasa ni nyina ba bonten enti nkomo a wo tie na bi ne den o se wo me ma yo mo te sen because na ne one na o kan say one no timi ya no sen o tena ni behwem no so ya asemo you wo mema asem no no say no so ya asem mema asem de wankan no na okọ nanim sei to obi say an say adana de dada onware ye no na utwa na ni behwem o kan say ya asemo ba o mema ya de no wo anim kakra sei e na o starting ti eno de ma adwen nam di hu say asem obi say an no wo yi ano sa enti eno achi na okoto a ne papa na oya course ni no bisa ne papa baby oti na ose ne papa ti singing room oni ne na wo ho obedidi a agi se bi omokoto afufuo wa abontini ade na baby ametini ye ko tokurum ye fro ko tokurum ho na masida na metino na baby oti oni ne na and I saw him 21st clinic baby a first pa na ye ni won na ye ko tokurum sa wana kwan na nye no ya tu wo se akọ ye friend is regional hospital first gate so nti ukọ anu akọ hospital ho wate okura me ko yo and why ade enti o kan sa o sisa ne ne makoto a ne papa no me ne okọ adwuma me fere na nsendie bebiri ena me papa be mma bi wo susanso ba ko ye ohene na mbo na mane se na nani awakunte ye niu na danfo ne na na akwamu hini sunya akwamu hini onu si nim mi firi nkura bi na osu ani e be fere na bisa no to okọ ande no wo mma on kasa me ho kura ena o mo fere nti dan me wo na o di chop money bre me na o mma me ho nti wo di chop money ba se na o pese o mo pese o mo kwa ahimfio na o ne papa ba o the chop money se na buy 5 million satam no watu afiri unchen sen satam no uja ofiri ho July na December boso me be sen baya boso me na otwimi okay no de boso me bia no ma 5 million oh okay nti wo de ma me na me ni se bia waba na me ma me ba ni so mfed mba na nyin na me ko achi ma on fed ya ni sinti me ko ba ya no o se ma da aku na me si yu ofiri ho no nti o wa na akwa mi fira me se me ko yi ena e di asem no nti na o ma fa me se o munua nti o muni se me ha be ma no wo mo kasa nti mi so ma no asensu ka wie na kurenti nse da bi papa ne na ye sa ade no ena o mo na ye Tuesday ena o mo ka kire o mo se Friday so obema ne ba na ware mi o mo nkodwene ho enti me wo prot bi wo ba bi me die aduane ma kakra me ko afu me ti se mi kunu na fre no on fre me kura no se ne papa e kasa me ho no makofa ne papa nua bi wo ye o police no se ma me nkwa ahimfie ho na ye ko ye no obi ani ho se sa ada na mi kunu ko akra enti mi bisa me fre papa ne papa nua no di kan de kotu na ni mansa we nyina ebe na mfrense na se na mi kunu ko akra no se adwuma na asma na se da bi adwuma mu de o mo nsuma ne sa na papa ne bufu se an me ne a me ya akra na ye ni ya na moja mu odu o so wo ya akra be ne ba no de wo ya no no de wo ya wukunu no e ne ya ne moja mu odu ana me de na kwa ahimfie na se ne papa na enye ne ya ono de ye ne ya na wakasa na me ye din wo phone so to na no to na me ye hello na o gisam se da me dazi nti efiri ho de ma hu ni bie na da na me frɛ no se o ya ga September no na me frɛ ni se wunya me afa me chop money bra mi o se ma me wa akra o besinne
Osama me wo hen Accra ebesi ne nti me hu ye no 17 December na me hu wo ne ba na wale o Facebook se odi abeto na se 17th December ofri woncha no hwe di bo esa bo so me se miensa na se 9 e na hu se wa ware no champan de ofri mi chen 15th June. Okay, na esa bo so me nsia chi e na hu se ono oba foforo awale wo de wante ho hwe pictures na hu no Facebook na hu ye na ho ye osen ahụ nya basa asakwa ye comfort bodan na yo na ho ye osen. Oh, na ha me de about man fami ti angobo den na ha me chese mi hu no nti sei ma boa ne kwan bebiri nti ne papa ne bo me charge bebiri se me ne ba ne kwaji loan ma me ana me se ne ba ne kwaji loan ma me ba me de ni ko school mi wo ba 18 years me de ni ko school mi free ma me ye ba na ma mi sister ji loan ma me na me wo asasi bi wo na me ka se me ko kodua ne ma woso no na do ma traditional council for betiti timbeduru ye no wakwagilo na me sere ni se we die o ma mi bintua compensation yes on beji asase no ma mi 20 million mi kunu na ka kire ni papa ni se me mama na kwagilo ma mi de aye masase hu adwuma mama na kwagilo ndi me ba ko school mu bia asuso enye na kure ni ewo ma na ye asase na me sere na o de ma mi no ti mi hu ye no Facebook na mi hu number bi na me boss one picking or the number for na number esa she Facebook no omo pictures na se oh okay na me boss one pick no di MTN number bi frame no si hwani na me su hu ni pa kura enye me number dada na me de frame na me say wa wara o me fa ne ne manko ene ensem bebre ne ma ne de wo se wa wara de na ba omo ma wara na omo nte ho na me se wa wara ni wuni di wo so mi ni di na nze ba ni ni di wo se ba ndi onu na ye na djuma enti se ba na be han frat amane papa e wo sunyan ba bibi ye fre ho asufufu papa ne not me kon nchen ho watuko ho no e na mi kunu no so mi hu ba bi a fa kosi se me hu se wone ba wa ndi se owo kromu ha papa na nyankrofo wo elia ba bi a mete no omo kono ho mane e ka kire o mama na kwatine kumase o ma bi okwa abiruje okwa na se enu anu no na atwetwe bebire me frɛ na nsɛm o be ka kire me no enya asɛm ketua na mse me de bedam na mo afrɛ no se wagya me a oyɛ me ho ade ya ware 7 years enti wo mesu me na o mefa ne ne ma mfiri me fie na me ntena mbe o se wa boa be ma de mo na wo de aboa na apart from se wa kasa wo si wo dan pumpunu ba kwa woni no o je ne tena mu no o hwa o ka aka wani a emoa be na watimi e de aboa no wa bra me ka aka mani na ni penso ani enso no manto na ntwene niema bebre na yale e wo no ho mitimi to aduro e di besiesie bibi enye wo no ho a mitumi to aduro besiesie no ye ne ye ama niema e wo no ho ni na ntam ho de wo mo hu no starting ne de o mu hu na ne o mu di matam se be ma betena me nchen vidudu ontumi anya hwe amame e na okọ nti saa niema ese bebre wo kasa wo kan na ye nso edoso enti wasamo ne se wajai wo mesumo be bajan na o mefa ne niema ne niema be na aka wo dem ho ne niema de ne mpa boa na adwuma ne niema nyina niema odeko ne papa won no so na ba ne ba na se ototo biya ma na wo hwa niema sabre wo hia o hia no eno no o ka kire me kura se niema no mpe nso so ye niema pa de ne na me bisa se niema ben ne set ni school set ni nyina niema sa niema ni nyina ye kwa bro chale school set Ghana hase no tina me se wo mesu me na se niema no mpa na matu agu go me ka kire ne se wa mefa meshi no ni papa no ko bo me charge wa nfi na nso won hye no nya ne den ebusiafo about choice ena ye ne no ebo enkomo no awade ya da bia me ka ho asem ye wukọ bia ya se wanko bi nso so ya se ena de wote wada dada we ye dai minister te ba bi da bia ye bonitiri so na wade o ka chire so na wade o me do fon pa choi wi me mo ha o ejo so man na apom te se me do fon mami adomboko ya da nyame ase mba cho no baba wa bia friend Joy Safuadu Ampachoin. Wada Roma yo de
Odi ebe no wadaroma. Ex-wife. O say. Oh, I'm ex-wife. O ex-wife. Yeah. Na say woni ni hobby. Aye. Okay. Na ede ebe na si ya ma mo ntam ti e wadaroma so be chem kakra ma ye ne yetiefu anke ne beje. But Wadaroma. Maybe I'm going to do an church the moon part of the time, but maybe I'm more urgent your man, your cover to Madaroma. So, now some of the Bible, we're going to talk farmer. I'm a Matia. Because I said, Jenna, Meda was a passer wa boy sa kwan so. Also one na tra 7 years. Ono ana kwaje plot o si pumpunu ba ko one room bisi so na mo nyina mo kɔbɔ ma brabo ɛwɔ hɔ. Wanti somu, wanti cheme, wanti jame. De ohun ya ne so papa se fibroid ɛda ne yam nti no. Nya ade a obetimi agya ne ba ama watimi atena fibroid ba ho saa ɛwɔ abla ɛba entimi mema no nya ne ba na nante no. Waye connection de ama watwewa ma brochi ni bi ama wagya ne nsinsemu wa wo so wa ama no epia sika na se akwankwaja sika bia no ane se wagya ne wonti bema o se one no ni ne yenti no o hwehwe se obetimi aba besum no wakɔ ne baabi na waba befa ne ma no so akɔ ne baabi asɛmti awa no no yo madam until se ne me sum no tem. Ya na me peni say Joyce ka kum ye say yete ne kwakoa anu manwum ada atifiri no ra no okunu say o mesum wo sen kan usika wo beje no bajo woni matena 7 years endika nkura ne tena ye na kasa ye no wotie na be ye 1 year man ne matuto yi ansa okoye me ho ade onko gya me wo me maame wonti se mabusuafo ho wo beje ne sen 600 yen 600 million oh okay sikada dan mu dia na se ne die 600 million kan ni sikada dan bi 60 million 60,000 600 million me pacho yo 60,000 bra panyi Pacho sikana Canadian. What say Yeah, they tell me sikana Canadian. And yes ka make money because many time no me na ye dia man. Nti ne tentene titanke odon person. Na meso me but me nyasa tan me nyasa skana mo enti obenya san na ama no me nya metinanya abuso abia 200 Ghana city which is 200 million skada than 200 million 20,000 yes was it 300 million 200 was it 200 million one ka say 300 or say 20,000 200 million Joyce ya se chia me anim asam ka anya chia me awoni asam ko anim na sam na anim asam ka or say 20,000 ena obenya Joyce o so am saying me ba jo 20 ni de me nsum on some 20,000 de won som na de say na obesom na o hwa say o sere hwa manim na me de meti adwa mu o say na obesom ba jo 300 million what mienu me ba jo me do for me ba to me so na hodo enusa jomba o say na hodo ni enuka what dey na hodo ni enusa wa ho din rusa bema amane amehu bema ye fan to ka o awa ho din rusa but wakwa wale ye de ya mem ha se nom no wa de ne de o wo ho kwan awade ya adamfo emutimete na oben o se wachemu mienu de ama wo a wo se wa ho din rusa na wa ho de no eduru so betimi akwa wale ba ko nipa fo fratimi aka ho Bacho, banana makan. Ma hodo ne no. Me say, bema. What say? Who see ubu aka chere say what say? What sla na say what say? Me kasa me se me hodo ne abetimi na. Ya wo di betimi no. One said they said they don't watch no. Who tie me? They don't watch ne ya ka bi ma no. Oba Joyce ye nim ne da. Ene na ye hu nanim so ye nim da.
yɛta asɛm yɛnta nipa asɛm na esi ne koran so na yɛ normal etimi si awade de yɛ adamfo sɛ dem si kan ne nte no yɛ wasɛdeɛ sɛ na ɛfata sɛ bɛ yɛ adaakye mu nyina na obi afa no yɔnko ho asɛm nhyɛ ne timti wɔsɛ wakyɛ mienu wɔsɛ na ho ɔde nru so o sɛ ne sɛn me ba jo tu ni de mi so eti tre na obesom me ba jan bra yo ane sana pebia na jite nti yesanchi na yedi nkomo sisi ade ɛkyerɛ ne yɛmfa nhyɛ da bɛn mo sisi ade mi tinu mo ka mo da ba mama me da why ana me no won kasa off air sorry a producer no won kasa mate no problem mate aha me bisa onya me na me ka hye wa no an kasa me na me ka okay ya na wase ya besa no wakasa biem odwan oba bepem a wokọ na chi ansa na waba bepem ntene ya ma ne sa akwanya no obi a wọ ne freedom se enema bisa ne ma eno Mary we de wa ya na aboa kokro kon de amaye tie tie yenkoi